chuan hei Mizoram thil la thleng zen ngai lo mual pho thlak le za thlak tak mai chungchang kan en howanga kan bi chiang dona Central Bureau of Investigation CBI 10 aizola bi pakhat anron mannol maya he an man thu hian social media le national news alwa ne hle ni he an mi man identity hi CBI te hi chuan an tar langlova amara chu an man chan Naupang kum tling lo khoi khemna internet lama upload wang ani thuero an tar rangani CBI te hian aizola jun ni kwa sangni somni panga khan lalram pana aizol eden tharvenga mi in lua khosa chu mi pat mei chiat nalam hoya kum tling lo khoi khem tu le child sexual abuse material CSAM nei le the darapu thuboi a an mana lalram pana hi taxi khala eizong thin ni in tuna ero chuan a taxi po a hral le to na thomu mal nei lawa ommek ni in hriatani CBI 10 an tarlan danin meini somthum sangni somni panga khan an mi pu lalram panalaka hian thu boy zia lu ni in mi pan mei chiat dalam hoya kumtling lo te thalak le video siam sak te lak khom te kol te le upload internet upload tapu ania mi pan mei chiat na lam hoya kumtling lo te kho salai video kola pu ane bok ti chuan CBI te chuan he thil hi ron chui zui zelin ron bo zui zelin jun nili sangni somni panga khan a chen na in andapa electronic device te an man saka forensic endikna atangin thalak le video moi lo tak omna CSAM tam tham tak mu chua ani bok until man te hi Interpol International Child Sexual Exploitation ICSC database atanga data le Google cyber tipline reports CITRS te nen nemnge ania India Cyber Crime Coordination Center I4C Ministry of Home Affairs nena po hriat tir ani forensic zirchiana atangin anmi pu hian Naupang hi aizola a khoi khem ngei ti tarlan ania ti chuan CBI te hian chaktakin ma an la a anmi pu omna hi aron tha chuak ta a ti chuan Naupang po an chan chuak thei ta ani an chui chena tangin anmi pu hi CSAM siamna atan hian Naupang hi avo ti hriat chua ani bok chuan Naupang avo be lai mek chon ron chan chuak ti na ani bok ani chu CBI in rol ma hian he Naupang le chung te hian thu nei tu te lama engma an thlen lawa CBI hian ma la in thu boi po an ma ni nan ziak lu ta ni ni chuan he thil hi han soi bel nual tur a omin alanga CBI te hian a ran pa in helai aizola video le khatia angchi report an don khani lawin kan hria thiam hal tho chu karinga he video te internet a upload ania mitam takin kan ngai ven lo kan ngai poimo lem lo hian internet reng hi sarkarin athunun ti hi kan hriat tel le kan hriat tlan tlatatan a poimo khopin ka hriatun laya hei me zong in internet kan khoi to a kan du kan upload the kan du kan post theya khoi a emo kan upload theya Facebook ani emo Instagram ani emo le thil danga po alo ni theye ei tuna mi hi jon khoi emo website adult content post na ate po ani mai theye sex video post na mona ate po ani mai theye chung website a chuan heng Naupang te khoi khem lai hi alo post ni ngei turin alanga te chuan chu athil post a chu CBI 10 anlo detecta tin CBI mai po ni lawa Interpol te thlengin aron enroll tari aron enroll lian tham angreng khop mai Interpol hi hrechiang lo kanom takin Interpol chu International Criminal Police Organization ania khovel pum huap police ani ti na ani bermai chu khovel sanga crime control na te an thok thin ani tin anni hi khovela International Police Organization lian ber ani bokani ti chuan he thil hi India ram bai ni lo khovel pum huapin an chui khovel pum police tele tin Google cyber tipline reports te thlengin afin fi na tur hian an thok khowani ti chuan he an mi man pa
a in an dapa jun nilia a in an dapa electronic device te an man sakrin hlel thil thuwa a thil an rin hlel an lak te en fe na sang atang chuan he thil tuna an puna ho sang te hi fin fiana an nei theita a ti chuan an man ta ti na ni tin thil mak em mai chu heng kumtling lo naupang a khoi khem te tuna avau be an ron chan chua tak khial te po vairam lam hla taka tang an ron chan chua tak dai te po hi hetlama mizoram lama engma report don a omlem lawa hetiang kai noi thil a chung te an hriat pui lo nge nia a chung te hne na engma an soi ngai lo nge nia a soi ngai lo nge nia he thil thleng internet a upload ani nuwa CBI ten khut la tilama tangin case anon ziak luta aron chui zuya ti chuan theito pin fin fiana an nei nuwa chan chua aron nia tin fin fiana sang nen nein man anita a tin chu a device a chuan heng video sang te thalak te le video te naupang khoi khem na thil tam tak bu chua ani zui bok ani mizoram chung thil thleng ai zo khopui chung nge ya thil thleng ani ya arap thlak tak zetani heng naupang khoi khem te hi heng internet a ada hian hlo nei tuma khatianga in hlo nan le poisa hlo nana man atum nge nianga nin hlei thil upload satli nge ni doni ngai tuana ati thui khop mai hei mizoram hi India rama cheng kan ni a mitam takhian heng investigator tele central investigator te tin India enthatu India spy ti tele intelligence sang te hi mizoram a hian mel hriat le khatiang ron function ve vak lawanga hian kan ngai mai thina amar chu hei hi ani lawa India ram chunga kan oma India thunei na le India dan sang te India malak na te hian min phuara kong engkima kan film khur anga izia lan tira chiang tak pakhat ani ti a chiang khopin ka ria hei tun laia social media kan hmang thiam lutuk kan ti don nge kan hmang thiam lo lutuk kan ti jok don nge ni thil mak pui kan tina sa ta khop maya abik takin hur her na lam konga phei chuan kan advance rem hle mai mizo te hi tu nang hetiang thil aron thlen to no phei chuan uluk zokin minron vil ngein ari nom bokani kan Instagram te han enila arap thla kani abikin kan mei chia te khosak dan te kan mei chia te account man du dan te tin X lam Twitter ne thin kha han en phei chuan ke phei chuan kan nei du to lo ni X phei chu aboi thak arap thak viau mu du lo tur le thil rap thak pui in zuar le mizo nge sex video siam ang chi te zuara khatianga mangte mu tur a omle thina wangin tin hetiang thil thleng reng hian thil thalo honga nei zel Instagram lama sarua ka live anon war a poisia kan han soim chomol mol pokhan naupang zok te chon anen ton tuala kumsom pathum mi tele kumtling lo naupang te pon anron ti ngal mai kha nute tran tir te pon aron ti ngal mai kha amar chu thei topin thunei tu ten ma an han la ngala tuna chuan alang salu tok ang chi kha chu azia viau amaro chu a om hi chu a om reng ti hi chu a hriat rengani tison thil danga kan pakai ma in MHCP lam ten thu chua an siama han en ta ila nisom pathum June sangri somni panga press release mizo meiche in sui khompol MHCP General Headquarters chuan tunhaya CBI 10 anman aizol veng pakhatha ko sa lalram pana naupang kumtling lo khoi chia moi lo taka akho sakpui ba ka internet manga apho lang hi kan du lowin kan dem tak zeta mizo meichia te khoi chiat na le mipat meichiat na konga mol pho taka tarlan na hi thleng to lo se kan du hle lalram pana hian dan hnuaya aphu tok hremna na tak dong se kan ti tin president le general secretary ten ming an sign na ne ti chon he thil hi rin ain kan NGO lam ten an la serious lo ang reng kan ti don nge di thu chu te po rin ain ron om har ang renga NGO sang ten hei hi thu chu ten siama kan du lo thu kan ta la no fut hun ni na hria ta ni a chan chu heng kumtling lo khoi khem case hi ana em maya dam chunga tan theina ti te
ani deuh nok ani a hrang hrang oma ti chuan tun case a big phei chuan naupang pakhat mai ani lo hmela tin naupang pawngsual khuai khem ani mai baka naupang vo be na alani ta chewa tin chu mai baka video lak ania tin the dar sa thlia mai pawni lawa internet lama upload alani le ta cheu boka tin khang thalak le video te tam tak kol mansak alani le boka he case a theu neu lawa hetia ngai ang mai ai hian arab thlak tak zetani mizoram nge ya thil thleng ani hi a oyom lo hial zo kani aza thlak tak zetani Sunday school kai ve thin lo ten aron mannal le ngala he thil thleng hi a pol ang te a khotlang ang zong te pon na sa zo ka kan ngai event zuala ma kan lak na sat chu angai hle in a hriatani ti chuan hei tu hnaya mani thlamasa ni somni pasari khan me ni somni pasari khan lal du sanga kum somthum dorpui veng thar chu Jharkhand police ten anron man ani Jharkhand police te hian ni som pali thlanga sang ni somni panga khan FIR andon bozuin lal du sanga kum somthum mi dorpui veng thar chu ni somni pasari nga sang ni somni panga khan anron mana aizo police station a lokapa anda nuin korta an state a hroi phalna an dila court in remti sak nuwa an state lama an hroi thla ta ani Jharkhand police te hian laldu sang an man chan hi mi bum thu boy internet kaltlanga mi bum thu muai ani ber mela anin bum fu vak lo nge mani doni hei Jharkhand atagit mizorama aron man wang mai ni ole hengpori se bizoten internet kan mangna sata na satakin kan khoitoa internet kan mandara kan film khur zual angai lein a hriata enge kan post ege kan ti kan thil ti re hi sarkarin a mu theiveka a thlir theiveka thil thalole a thil poi om tur ang chi re te alo detect theya alo man chuak theini ti hi kan hriat thar te po a poi mo khopin ka hria kan du du kan tia kan du du kan ti kwal thei kan rin ang ngot thi ani lem lo ti hriaila ti chuan hei lal rampana thil ti dan le a che dan hi heta soitong khan azia lo tak zeta Mizoram tan bol phona ani mai baka heng naupang a khoi chiat tak te an nun ati chiat sak tak te an mahun tur poi thui ziale arab thlak zia hi kan ngai tu atela poi bo khopin ka ria heng thil hi thleng to lo sela tin heng athil ti hi anun ron thlak katia athin rem thlak zo la chat em mai chu pawngsual le khatiang ang ringot po khani lawa internet lama khatianga han posa tam tak lo kola lo upload ta khatianga posan ni le zel te kha engril rupua upload nge nenga sum don nan sal sumat manatan khatianga tan khana ti nge renga human trafficking lam ne na thil inzom aniam ti te po ngai tuana ati thui le mai ni thil sang sang thleng thei le thil om thei sang sang te chu chui tulam ten anla chui zel tura ngai la heng thil Mizoram mewa a thleng hi arab thlak tak zetani heilo po hi thil dang le mun danga kan hriat lo hian alo thleng renga ngem ti te po ngai to na ti thui hlemi chumi bin ngai to tir em tu chu he thil po hi report don ani lawa khoya ma he thil chung chang he hriat ani lawa internet ta aruka upload anlo detect fu awanga an chui kwalna atanga ron mu chuak ka ron man chuak ka ron chan chuak thei ta chau an lani zui le ngala chuwang chuanin hian ngai to na ti thui kan fa ten hi mem kan tu ten hi mem ti te urukzo ka kan ngai tu atlan te po atha hopin ka riatin hetiang ang chi sex kai noi ang chi te le naupang man tang kai ang chi te internet ta online na saruak ti tia ron om in post ang chi te fake account ti fake account ni silo mani video zuar ang chi ne udeu te tun lai hian anom dual ti shetani heng ho te mu tur mon sang sang om thina heng ho ang chi te hi human trafficking na kai lon nai vai takania wangin tun ai na sa de uzo ka kan chi khichu atha lein ka ria empori se tun tuma tan chuan du to phot te